kanti iqembu le Kaizer Chiefs lelaba ne training session lapho ke bebatraina khona ke neqembu edlala ke kwi Motsepe Foundation AmaTuks. Kanti ke ngokusho kwe Kaizer Chiefs ke bathi lena ke bokungasi i-friendly match kodwa ke nje bokuyi session nje kuphela yokuthi ke bayiqeqeshe neqembu ke leli ke lamaTuks. Ngakho ke i-Kaizer Chiefs ke azange ke isinikeze ke iscore sawo ke lo mdlalo ngoba bathi le bokungasi friendly match kodwa ke bokuyi just nje i-training session ye-Kaizer Chiefs kanye ke namaTuks. Kanti ke kunabadlali ke abayeke babonakala kuyona ke i-training session lena ngibale ke abadlali abafana ke no Kikentoli, Happy Mashiane, Nkosi Ngiphile Ngcobo, labo ke abadlali ke ebebangabonakala emidlalweni eminingi iqembu ke leli ke le Kaizer Chiefs ikakhulukazi yena ke uKikentoli ngenxa ke yokulimala ke. Kanti ke sesiphethe ke siyasho ukuthi i-Kaizer Chiefs ke namaTuks bokungasi friendly match kodwa ke bokuyinje i-training session ngokusho ke kwe Kaizer Chiefs.